na kita daw ikam ke parti Sengau tui ulimi kemakan sepak parlimen dan jadi dobru wadu nak experience ten sari to yang membiadai ke state keri mulut piong ni. Em kejingan em full confidence wa Dr. Dhar nolak mana yo jingjok ke voice ke uto manggo ke voice ke Paidbah yang state Meghalaya yang ubru umi ke chamuru ubru umi ke crepstorm ngasau tu ajan mau le wampi utmiu pentikana pun jobeo yo manu tips ke jinge di storm yang Paidbah kiogi represent Sectoral dia kiogi ni ba jo tip juro chikatu to ke parti NPP jo ongiga Candy government jo ongu intellectual na po niyo jo ongu niktin to kini government demand sket to ke people's government ile awam te kamau mawailan ni kinong yela mahari ke parti emi to rapheri negitran di political party dan am kawan ki sur ga am kawan jinge I kam ke parti bu CJP Paidbah hakre do bu ye ke bor hatre kita kata to kinong yela mem ke parti NDP na kita gidau ye wong me kawiri party to one of the most disciplined party in the state of Meghalaya ngawong ini la pradli kisnem tam sencari state Meghalaya uchambi hadu negasi to hadu ni MLA buan bhamling ke MLA imju emi ka awi aura mju yo pori mukni bor ne ba ubun kam kre bharim to Paidbah yoni la prasnam tam uproviyete imju cham leader crisis mju cham yubun kam pana chief minister pana deputy chief minister untuk kamu itu ke parti Paidbah man ni awai man pramna chief minister nai tai daw em jingitli em ke jingito ye one right state into a different level kat kawaman imjam gawi kimri kudu tiya wikri bor apa parti do tiya ikamanu penkui ke state yawi uchim lagi isu lagi paham ni kuda face lakhana isu buri chani nado aja ka prado negasi daw chitla tari kenu aja ka prado de forming government MQ our people government ke major coalition government MQ on yo paki uman chief minister Conrad uai garanti to hapo undu manai sarkar dat kenal hak kejing pelangi om belai warjong katur dabi kamla presiden jiten skemi tennya di kercani Paidbah umayawong kani kwa usap kenuk saya pi ada cembia ke wan di developments it speak itself how arja ka praga budget ni am go khandi 1000 crore ni kat kamu man kata hapo presiden tam ke budget yung state of government of Meghalaya datang go lei pha 1000 crore tengka taki ye kita warok to wo yoi kinong lambu krechtom lam kam te kabodet kampu yo tepi kamon sen de penche ke union finance minister untuk kamu kelamuni opposition waga Meghalaya da bramga Meghalaya is very much within limits hanai bonyo isket posau tu bakalang kamon ngate sarkar chimram nga ongi pi tor karo chom bhai bor gi le katwangan that is wrong even you lay lembaga rules and regulations following guidelines bon ke tu koram tu chin you pemenang CM handai hakni tiap model dang penche sarkar ke minister finance sarkar India ke tu ta ora usur ke sarkar India am the percentage na kita daw no ku development kami ka mantik de
Lalu kelam yang ada yang kesurah. Hapok ni pras nem tam gudalai. 1,000 kilometer dan dok sewarim penbahang ni sarkar. Gua kod sojan rus pak kelon. Cenai kan rus pak kilometer tam kesurah teme. Gua kod kam sanajak kelon tam duna. Mangga waktu me gua rim cipau jak bawa neng. Kita tak the record from state boleh. Kumjur dia ke state nekali hari ini. Sang sorong pun menai di dalam jauh upaya ini tiap muda. One to Nitin Gadkari ji, Union Transport yang gari India. Hai tay lari ti Heslong. Ông wasau kemen one pun menai ke nekali kau Minister of Transport. Kewini sarkar ko kera hok tempat skin ko sarkar India dengan state yang pi. Takkan kam tengok pemenang tu ini selebih pun dia satu dia lagi state yang ini. Next day, one defense minister man kau chief guest yang yoga de hai te po Assam rifle. Ông chief minister miapor ye kelamo yung manhar ni ba deadline du miapor. Takwa kelamo ni mentang ini international border ring road. Wan kam kamu senja ku tengah hawa ni. Ti kamu ye kelamo yo snau pano. Ông hai por bam breakfast yo snau kelam kerja. Ông sir I need a blessing. We the state of Meghalaya we have lots of resources because we are very small in numbers. We need your blessing and can Jingialap yung may. Kamu sanajak luar neng your creating infrastructure all along international border your rapsuk kibru yomi your contract sama. Orang Raja Singh I already know I will have you 5,000 crore. Nah iba ada yung report ke sarkar yang pita ko krep hatam lamay kami piya wayno. Kini kau rakwa saki wag sarkar dia saki ko Meghalaya mango sarkar ko krep kam hatam. Hane sa sorong wang gini para political party ko ang bay korupsyon man kasiban. Lato macam dia dengan proof itu penjual. Kalau bet kita Paidbah yang dipilih kerat kilulu kita Paidbah, pada pihak satu bakalan heklam kulmar di guntit, ke state dah apa kita kelu. Kenung selende, hapok kartu kami menai doli. Dawan Prime Minister Muslim daw bu menong rimu. Ya ke week project ko hetam nobis. Ke 4 lane ke new corridor Greenfields project ongika. Kau cispa andru kilometer. Nadu rumroh ini tay, hadu poya berata cerah touch kejek asam. Kamu arpawi hajar pras 40 tam hawa ani. Poya berkat di kamu Meghalaya yo kat ke project. Yung tu ipo yang jingim yongi. Kini to dia lembaga sarkar mangu koi. Ke sarkar mangu Crackstone. Kini tak orang tak gerizal. Yo ikicing chania. Keroi ke parwan go. Takkan orang teh ni tidak dan kamu orang doktor bom ni. Perlu wajar tam. Ngayo report kamu kanayu. Ki perlu ribawa ke kamu kani dekelau mut ki warok. Dayuwi ki kamu bahaya ke sarkar. Untuk dua kesuruh. Dekat bahaya ke tourism sektor. Hai poro cimti sarkar MD hawara khatra ke budget yang tourism department jo cross kosan phaulo handai do cimti MD ada NDP led government up to date wadu nadu hajar kuman resna kini punya potential dalam sarkar lalu cimti ka health sector kamu health minister ni Haka health department tipi dan dok sarkar Meghalaya ini pada buah kende persen nak budget yo pelai cekal kenal suku sangi komiti yo cek kenal sao tu ada biang kesurok ada biang keskur ada biang tourism lagi komiti mangi wong koi pun kaya mangi di donong Lara kende persen itu dah boleh paman minimum 1,000 keluar ane dokan ada sektor TV uspan sarkar yang sedang bukan ni
kata tok gurukom how pelai government kan mu agni last year tisna marsnan keliga sarkar India yang lembau rural dengan minister ang kamus karbon yung kumpuyo scheme yung hang state ke yung pi kuai close no sa one million census kut me idang muri jan kelam ki gini handai kanai to saya kamus kata yung tilak hawa hanen ni mentagi yung wodo jadi sekian million kata nan additional list hapo yung usni senang udalai kanai pi tilak so pawajar yung wodo sanction sarkar India nagni senang wodet unity hapokat tuan ni Islam lembaga tujuh ke PMAY house na unity ta Muslim de mem de ka kamar state yung dawa ni additional lisi lembaga ni census kuda kundogi kat kaman kani from all sector sarkar percanggo pai percanggo yo kon siyo ngamboy kelam ni bade ti try du bitrin ni mem kamu di pide jo bajo kelam in general nei minta yo sauto bi wak sarkar ini lego reklam ya education sector kamu mau ada repeat nim kuat ada repeat de yoi ke kini engineering college both the people's college kuda boy ki pautuli ya ki arlis nem go mentua de percangla promote upgrade IGLP and UP additional building teter duna ke arjan ruspatli ki school building wala sanctioning hagni ke arlis nem kuda lai kat kauman kanin yung nusna mudawan kat ni ben yus ke kam sarkar da percang ule kat ni wala hay to ge LP UP school kat tawan daw target ni hakni financial year ya ki secondary school wa ki higher secondary school ne ba chani hakni ki stage bon ki drop out hakni class 10 class 12 da bon ki drop out ile man namte hanung kedong experience begini coba mutu ambil kon udah pas kelas 10 kuat mulai sekolah jual mulai college yo kebaik kerim yoki yo kebaik kot yoki yo kebaik keri kebaik wai yoki kini orang ambil challenge percaya fokus pada secondary hak higher secondary hak ini isnan kiwadawan hapo yung nai mas yung arjar arbunya kini morok kamu bahan government lan I kanai di wi de cimpor palato takam ogam te ngakini ke mesin skwa wong yepi kam tami ki Paidbah ke wain go wonar tiang kamu tu chane abi kamu tu mayabi yang aga yung yang sawba hagani kentile uham selano Dr. Dhar nong like man official candidate yung ke party hagani ke by election kudawan house nam arjar ndu teri kumnai John rayo sia sa political career hagani Madan kut meeting Paidbah ko mo man ko Madan go daw tunai te daw penman